Usimbut Menteri Rang Ba Akajala Oba Preston Tensong ini agak sengi ula pentip baka sorkar kedon cikmu ben kintiu kumak hatsan persen hadu 8% ya kejing baha mang tingka jong usnem banwan syakatanat agriculture ben la ben kintiu ya kamrep kamriang hapo Akajala. Uba Preston ula pen benaya kini haga jingelang penhap perdaya ke Meghalaya Farmers Parliament ke balai ke bala penkut ne ke sengi baar ha State Convention Center Shillong. Uba Preston uloong baka sorkar jala haus nem mang tingka arhaja arpulai arhaja arpusau kalakiyo ya kamang tingka syaka shihajar shispa aknai pusau klur tingka bat minta kadon jing tmu ban kintiu shu sakhat san ne 8% ya kamang tingka syaka tanat kamrem bagan la ban the khambun kijing yarap yakinang rem. Shatei po European countries. Ni songkai hante ya po European countries piong ka Sweden, piong ka Finland, piong kiwe gitu bijaka shatei. Pitip na pitip bagi breu ki bareus patam ki de ginong le. Kabapla madalongok. The first class citizens of those regions happens to be the farmers. Ka aiman sem yangi kum gejela Meghalaya baplen ki nongret dai ubut lum jong ka ekonomi jong gejela jongi bat kumju jong ka perthei barokawai tingidon kamban pelut por kambun iba bantai dor menai dam ong bangidon kamban kentiu ya ka budget provision na ka benta ka agriculture sector ngan syutu ipi arhajar arpulai arpusau na ka kendai spak klur ngi kentiu syadu ka hajar sispak kendai pusau klur kata ka de budget provision. But hakane kan next financial year ngakwa ban ong lepa IP. We want to increase more, maybe 15 to 20%. But yang iskem bagani kan yarap sibun ya ka agriculture sector. Bangin nang kiu hakarep karyang. Piong hayaudu lani sekiwe kiyau. Nakwa banyatu ipi ba nakaliang jong kadis kausil. Kilapa ia ka amendment hakabede bat kata bangi ong ka establishment, management and control of market amendment regulation act 2021. Dang tan kumbasau penai ngilapas. Governor la asen but nila ay direction ya ka dis council ba kan ay ya ki instruction ka bapiang ya ki market committees ki baper number ka subject market ngan itu pa IP yo ngis ngotu bakla ka de ka subject jo ka dis council don ki brio ki bakno abet ka sorkar klem dat tip ka subject dengan itu IP ka subject market kadai jo ka dis council. But nalaay instruction ru siya barok likely ki dis council. Bakin sngew baha banwan ra iya ke regulation ga baklay katkum kajing approve na kalian ka sorkar bagu governor. Ban pentre kam ya ka hakaway pakaway ka market committee. But kaway na katundon kalok bom day ban khati lani ban ot ya kimarep kimariam na kinongrep kibapli tinga asyo yupi wat lada kamde ka subject jong ka state government ngin buddin batru ngan sa issue ya ka notice ka direction sa ki district administration bakin buddin lem ya kani kenang bamapi kinongrep pilya bit pilya biang